Сегодня я хочу проповедовать Šiandien aš noriu pamokslauti очень важную тему, labai svarbią temą, очень интересную тему. labai įdomią temą. У нас в Можайкае сегодня очень хорошо прошло служение. Mažeikiuose šiandien labai gerai praėjo tarnavimas. Вам все передают большой привет. Ir jums visi perdoda didžiulius Пастор linkėjimus. Дмитрий говорит, обними всех. Pastorius Dmitrijus sako, apkabink visus. Мы ему передаем взаимно, да? Ir mes taip pat jiems perdodame. Откройте 1 Коринфянам, Atsiverskime 1 Korintiečiams, первую главу. 1 skyrių, С 18 по 29 строчку. nuo 18 iki 29 eilutės. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums išgelbėtiems jis yra Dievo jėga. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Nes parašyta, sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu protingųjų išmanimą. Kur išminčius, kur rašto žinovas, kur šio amžiaus tyrinėtojas, argi Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailyste. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, Nes kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo, смотрите, мир, žiūrėkite, pasaulis, каким бы умным он не был, koks bebūtų protingas, насколько бы человек не был образован, kiek bebūtų išsilavinęs žmogus, мирской мудростью Бога понять нельзя. pasaulio išmintimi neįmanoma suvokti Dievo. При всей мирской мудрости. Jeigu imtume visą pasaulio išmintį. Вы знаете, я был в Швеции, Žinote, buvau Švedijoje и там есть построенный мост ir ten tiltas toks pastatytas в Данию į Daniją через море, per jūrą. несколько километров. Keletą kilometrų. Это такая мудрость Tai tokia išmintis должна была быть в людях, чтобы построить над морем мост. Tokią išmintį turėjo turėti žmonės, kurie pastatė tą tiltą virš jūros. И он настолько высокий, Ir jis toks aukštas, что даже корабли огромные под ним проходят. kad netgi milžiniški laivai praplaukė po juo. А недавно я смотрел, O neseniai aš žiūrėjau, что в Норвегии, kad Norvegijoje, чтобы соединить там несколько островов, tam, kad sujungtų keletą salų, они строят мост под водой. statomas tiltas po vandeniu. Представляете, какая мудрость, Įsivaizduojate, kokia išmintis, какие технологии. kokios technologijos. И при всей этой мудрости Ir nepaisant visos tos išminties, при всех технологиях в мире, visų pasaulio technologijų, если Бог jeigu Dievas не откроет себя человеку, neatvers save žmogui, человек не способен познать Бога. žmogus negabus, negeba pažinti Dievo. Поэтому Библия написана, Todėl Biblijoje что parašyta, мир своей мудростью не может познать Бога. kad pasaulis savo išmintimi negali pažinti Dievo. Поэтому Он послал проповедников, Todėl jisai siuntė pamokslininkus, которые юродством проповеди kurie pamokslo kvailystę спасают сегодня людей šiandien и gelbsti žmonės приводят их в величайшую мудрость Божию. ir atveda juos į milžinišką Dievo išmintį. Сегодня я хочу проповедовать о мудрости, Šiandien aš noriu pamokslauti apie išmintį, но не мирской мудрости, bet ne apie pasaulietinę, божественной apie мудрости. dievišką. И Дух Святой положил мне сказать вам на сердце, Ir šventoji dvasia man įdėjo į širdį pasakyti jums, что в это последнее время kad šituo paskutiniuoju metu Дух Святой šventoji dvasia идет в церковь, eina į bažnyčią, чтобы удалить любую глупость kad patrauktų bet kokią из kvailystę своего народа. iš savo žmonių tarpo. Потому что Бог говорит, я иду вас сделать мудрыми. Nes Dievas sako, aš einu padaryti jūs išmintingais. И пробуждение последних дней, Ir paskutiniųjų dienų prabudimas она будет происходить в величайшей мудрости Божией.
vyks su galinga dieviška išmintimi. Потому что пророчество Даниила говорит, Nes pranašo Danieliaus pranašystė что kalba, перед самым приходом Иисуса kad prieš patį Jėzaus ateimą знания или технологии в мире будут увеличены. žinios arba technologijos pasauliui jų padaugės. Еще 20 лет назад вы не видели бы вот этих вещей. Dar prieš 20 metų jūs šitų dalykų nematėte. Вы не видели таких телефонов, Jūs nematėte tokių telefonų, чтобы без проводов можно было говорить. kad galima be laidų būtų И kalbėti. Библия говорит, Ir Biblija sako, что перед пришествием Бога, kad prieš Dievo ateimą, перед восхищением церкви, prieš bažnyčios pačiupimą, вот эта мирская мудрость, она будет настолько развита, pasaulio išmintis bus tiek išvystyta. но я хочу вам сказать, Bet aš noriu pasakyti jums, что мирская вся мудрость, kad visa pasaulio išmintis это есть ничто перед Богом. prieš Dievą tai yra niekas. Вы можете построить мост, Jūs galite pastatyti tiltą, вы можете закончить самые великие образования, jūs galite įgyti geriausią išsilavinimą. и это неплохо. Ir tai nėra blogai. Неплохо иметь мост, Nėra blogai turėti tiltą, который соединяет две страны. kuris sujungia dvi šalis. Неплохо иметь хорошее знание, Neblogai turėti geras žinias. но если в этом знании нету Бога, Bet jeigu tame pažinime nėra Dievo, вы ничего не приобретаете. jūs neįgyjate nieko. Потому что мы все когда-нибудь умрем. Nes mes visi kažkada mirsime. И вы не заберете с собой мост. Ir jūs nepasiimsite su savimi kartu tiltą. Вы не заберете с собой образование. Jūs nepasiimsite išsilavinimo. Но если в вашем сердце живет Иисус Христос, Bet jeigu jūsų širdyje gyvena Jėzus то вы Kristus, уже в нынешнем веке перешли из смерти в жизнь. tai jūs jau šiame amžiuje perėjote iš mirties į И gyvenimą. вам не нужно бояться смерти. Ir jums nereikia bijoti mirties, Потому что вы уже перешли в вечность. nes jūs jau perėjote į amžinybę. Аллилуйя! Aleliuja. Аллилуйя! И Aleliuja. это не наша заслуга. Ir tai nėra mūsų Это nuopelnas. заслуга Божьего Сына. Tai yra Dievo sūnaus nuopelnas. Так вот, я верю, друзья, Tai štai aš tikiu, draugai, что Дух Святой, kad šventoji Он dvasia проговорил мое сердце, prakalbo į mano širdį, что церковь последних дней, kad paskutiniųjų dienų bažnyčia она не будет ходить в человеческой мудрости, nevaikščios žmogiškoje išmintyje. она будет ходить в божественной мудрости. Ji vaikščios dieviškoje išmintyje. У церкви будет разум Христов, Bažnyčia turės Kristaus protą и будет великое пробуждение. ir bus galingas prabudimas. И мы верим в Ir пробуждение. mes tikim prabudimu. Какое видение нашей церкви? Kokia yra mūsų bažnyčios Трис, vizija? keturi. 3-4. Пробудимость. Пробуждение. Prabudimas. Вот почему мы евангелизируем. Štai kodėl mes evangelizuojame. Вот почему мы горим для Бога. Štai kodėl mes degame dėl Dievo. С мудрыми людьми, друзья, интересно. Su išmintingai žmonėmis, draugai, yra įdomu. Библия учит нас прилепиться к мудрости. Biblija mus sako prisiklijuoti prie išminties. Библия говорит, прилепись к мудрому и станешь мудрым. Biblija sako prisiklijuok prie išmintingo ir pats tapsi išmintingu. Если бы вы спросили меня, с кем бы я хотел дружить, Jeigu jūs manęs paklaustumėte, su kuo aš norėčiau draugauti, ну, одно я точно знаю. tai vieną tiksliai žinau. С дураком я бы не хотел дружить. Su kvailiu tikrai nenorėčiau С draugauti. глупыми людьми я не хочу дружить. Su kvailiais žmonėmis aš nenoriu Потому draugauti. что если мудрый прилепится к глупому, Nes jeigu išmintingas prisiklijos prie kvailio, вы потеряете мудрость. jūs prarasite išmintį. Мы потом посмотрим на это. Paskui mes pasižiūrėsime į Но tai. если все же глупый прилепится к мудрому, Bet jeigu vis dėlto kvailys prisiklijos prie išmintingo, Библия говорит, Biblija sako, что mудрость передается. kad išmintis yra perdodama. Слава Иисусу. Šlovė Jėzui. Писание говорит, прилепись к мудрому. Raštas sako, prisiklijuok prie išmintingo. Вы знаете, mудрых людей Žinote, išmintingų žmonės, боится весь духовный мир. jų bijo visas dvasinis pasaulis. Бесы боятся людей, Demonai bijo žmonių, наполненных Божьей мудростью. prisipildžiusių dievišką išmintimi. И бесам очень легко управлять глупыми людьми. Ir demonams labai lengva valdyti kvailus žmonės. На протяжении всей истории в мире, Per visą istoriją pasaulio. когда к власти приходили какие-то диктаторы, Kai į valdžią ateidavo kažkokie diktatoriai, первое, что они делали в своем народе,
pirma, ką jie padarydavo savo tautoje, они уничтожали интеллектуальный ум у людей. jie sunaikindavo žmonių intelektualinį protą. Они убивали ученых, Jie žudė mokslininkus, сажали людей церковных в тюрьмы. bažnyčios žmonės į kalėjimus sodindavo, Они уничтожали людей здравомыслящих. jie naikindavo žmonės turinčius sveiką mąstymą. Потому что здравомыслящим человеком не поманипулируешь. Nes sveikai mąstančių žmogumi nepamanipuliuosi. А глупые люди, O kvaili žmonės, Гитлер сказал, что это просто серая масса. Hitleris pasakė, kad tai yra tiesiog pilka masė. Если у тебя нету божественной мудрости, Jeigu tu neturi dieviškos išminties, тебя всегда кто-то поймает на крючок и будет тобой манипулировать. tave visada kažkas pagaus ant kabliuko ir visada manipuliuos. И Библия говорит, Ir Biblija sako, что есть огромная сила в мудрости. kad yra milžiniška jėga išmintyje. Кто имеет вот эту божественную мудрость, Kas turi tą dievišką išmintį, тот силен, друзья. tas yra stiprus draugai. Давайте прочитаем притчу 24:5. Paskaitykime 24 patarlę, 5 eilutę. Аллилуйя! Что-то Бог сделает хорошее сегодня. Kažką gero Dievas šiandien padarys. Кто-то уйдет сегодня с мудростью Божией. Kažkas šiandien išeis su Dievo išmintimi. Аминь. Amen. И тут написано, притча 24:5. Ir čia parašyta, Человек мудрый силен, išmintingas žmogus yra stiprus. и человек разумный укрепляет силу свою. Ir pažinimas padidina jėgas. Arba rusų vertimas sako protingas žmogus. Вы знаете, вы можете иметь образование Žinote, galite turėti išsilavinimą и иметь человеческую мудрость, ir turėti žmogišką išmintį и иметь очень много врагов, ir turėti labai daug priešų, которые вас не боятся. kurie jūsų nebijo. Но если у вас есть мудрость, Bet jeigu jūs turite išmintį, я имею в виду божественную turiu мудрость, omeny dievišką išmintį. мудрых людей боится весь духовный мир. Išmintingų žmonių bijo visas dvasinis pasaulis. Их уважают даже враги. Juos gerbia netgi priešai. Смотрите на Иисуса. Pažvelkite į Jėzų. Его постоянно преследовали враги Бога. Jį nuolatos persekiojo Dievo priešai. Религиозные фанатики. Religiniai fanatikai. Они постоянно пытались его уловить словами. Jie nuolatos bandė pagauti ant žodžių jį. А надо давать подать кесарю или не надо? Ar reikia duoklę mokėti cesariui ar ne А cesariui. надо в церковь, в храм жертвовать или не надо? O ar reikia aukoti į šventyklą bažnyčios ar ne. И когда вы изучаете Матфея 22 главу, Ir kai jūs studijuojate Mato 22 skyrių, Иисус дает им один ответ. Jėzus jiems duoda vieną atsakymą. Всего одно предложение в мудрости Божией. Tik vienas sakinys Dievo su И Dievo Библия išmintimi. говорит, Ir Biblija sako, никто ему больше не мог отвечать ни слова. kad niekas jam daugiau nepajėgė nei žodžio atsakyti. И никто не смел после этого спрашивать его о чем-нибудь. Ir po to niekas neišdryso jo klausti dar kažko. Смотрите, один мудрый ответ. Žiūrėkite, vienas išmintingas И atsakymas. все враги будут почитать тебя и бояться тебя. Ir visi tavo priešai tave gerbs ir tavęs bijos. Вы задавались вопросом, Ar jūs klausėte kada savęs? почему люди делают в своей жизни столько много ошибок? Kodėl žmonės savo gyvenime tiek daug klaidų daro? Почему у людей столько много падений? Kodėl žmonės turi tiek daug nuopolių, kritimų? Откуда у людей столько проблем и разочарований? Iš kur tiek problemų, nusivylimų? Почему сегодня в мире столько несчастных людей? Kodėl šiandien pasaulyje yra tiek daug nelaimingų žmonių? И я верю, Ir aš tikiu, что чаще всего kad dažniausiai люди попадают в проблемы žmonės patenka į problemas только потому, tik dėl to, что в какой-то период их жизни kad kažkuriame gyvenimo periode ir etape они поступили немудро. jie pasielgė neišmintingai. Они не знали, где почерпнуть этой мудрости. Jie nežinojo, iš kur pasisemti tos išminties. Или они отвергли мудрый совет, Arba jie atmetė protingą, išmintingą patarimą, который давали, может быть, им люди или родители. kur galbūt jiem tėvai patarė,
ar kiti žmonės, может быть, друзья, galbūt draugai, но они не распознали в этом мудрости Божией. bet jie tame neatpažino Dievo išminties. И когда вы не распознаете мудрость Божию, Ir kai jūs neatpažįstate Dievo išminties, вы всегда будете терпеть поражение. visuomet turėsite pralaimėjimą. У вас всегда будет проявляться глупость. Visuomet pasireikš kvailystė. А Библия говорит, Бог не благоволит глупым людям. O Biblija sako, kad Dievas nėra palankus kvailiams. Бог управляет всей Вселенной, Dievas valdo visą visatą, видимым и невидимым миром, matomą ir nematomą pasaulį, своей мудростью. savo išmintimi. Бог так устроил, Dievas yra taip что sutvarkęs, все в этом мире kad viskas šitame pasaulyje зависит от божественной мудрости. priklauso nuo dieviškos išminties. И там, где этой мудрости нету, Ir ten, kur tos išminties nėra, всегда будет проявляться безумие, visuomet pasireikš beprotybė, всегда будет проявляться глупость. visuomet pasireikš kvailystė. Там будет разрушение, падение, разочарование. Ten bus sugriovimai, kritimai, nusivylimai. Иеремия 51:15 почитаем. Paskaitykime Jeremijo 51:15. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. Jis savo jėga sukūrė žemę, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangų. Смотрите, Žiūrėkite, всегда, где есть божественная мудрость, visada, kur yra dieviška išmintis, там будут всегда вот эти три составляющие. visuomet bus tos trys sudėtinės dalys. Библия говорит сотворение, Biblija sako, kad tai bus sukūrimas, то есть там будет созидаться. taigi ten bus statydinimas, augimas. Если в каком-то деле есть божественная мудрость, Jeigu kažkokiame dalyke yra dieviška išmintis, там невозможно разрушение. ten neįmanomas sugriovimas, Там будет что-то созидаться. ten kažkas bus statydinama, Там действует закон сотворения. ten veikia sukūrimo įstatymas. Дальше. Toliau Утверждение. įtvirtinimas, То есть, где есть мудрость, taigi ten, kur yra išmintis, это все будет непоколебимо. visa tai bus nepajudinama. Если вы что-то построили в жизни мудростью Божией, Jeigu kažką jūsų gyvenime pastatėte su dieviška išmintimi, ни один человек, nei vienas žmogus, ни один бес, joks demonas, даже сам дьявол netgi pats velnas не может это поколебать. to negali pajudinti. Потому что Библия говорит, Nes Biblija sako, Он сотворил мудростью Своею kad все, jisai viską sukūrė savo išmintimi и все стоит, утверждено Его ir мудростью. viskas stovi įtvirtinta jo išmintimi. И там, где есть божественная мудрость, Ir ten, kur yra dieviška išmintis, написано, есть распространение, parašyta, kad yra išsiplėtimas, да, расширение Склейда. и умножение. padauginimas. То есть Писание говорит, Taigi raštas sako, что там есть творческая сила, kad ten yra kūrybinė jėga, вы не можете это отнять или поколебать, jūs negalite to atimti ar kažkaip sudrebinti. и там всегда будет прогресс. Ir ten visada bus progresas. Я хочу, чтобы моя жизнь прогрессировала. Aš noriu, kad mano gyvenimas progresuotų. Я хочу, чтобы если мне что-то Бог дал, чтобы никто у меня это не отнял. Aš noriu, kad kažką, jeigu man davė Dievas, iš manęs to niekas netimtų. Аминь. Amen. И Библия говорит, Ir Biblija sako, что всему в этом мире есть начало kad viskas šiame pasaulyje turi pradžią и есть конец. ir turi galą. И если мы хотим быть мудрыми людьми, Ir jeigu mes norime būti išmintingai žmonėmis, то нам нужно вначале научиться двум вещам. tai pradžioje mes turime išmokti du dalykus. И это записано в Псалме 110, 10 строчке. Ir tai mes galime paskaityti lietuviškoje 111 psalmėje, 10 eilutėje. Аллилуйя! Смотрите, Žiūrėkite. начало мудрости. Начало мудрости. Išminties pradžia. Вы видите, что мудрость имеет начало. Matote, kad išmintis turi pradžią. И изучая дальше этот псалом, мы сейчас прочитаем, вы Верно. обнаружите, что у мудрости нету конца.
Ir toliau skaitydami šitą psalmę jūs pastebėsite, kad išmintis neturi pabaigos. Почему мудрость имеет начало? Kodėl išmintis turi pradžią? Потому что без Бога у вас не будет мудрости. Nes be Dievo jūs neturėsite išminties. Вначале вам нужно Бога найти. Pradžioje jūs turite surasti Dievą. Вначале вам нужно примириться с Богом. Pradžioje turite susitaikyti su Dievu. Вначале человеку нужно родиться свыше. Pradžioje žmogui reikia atgimti iš aukšto. Но здесь он говорит одну очень важную вещь. Bet čia jisai sako labai vieną svarbų Если вы dalyką. хотите Jeigu jūs norite жить в божественной мудрости gyventi dievišką и išmintimi по существу процветать на земле, ir iš esmės klestėti он žemėje, говорит, начало мудрости – это страх Господень. jisai sako, kad išminties pradžia yra viešpaties И baimė. дальше написано, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Ir toliau parašyta, kad supratingi, kurie vykdo jo įstatymus, Хвала Ему прибудет вовек. jo šlovė išliks per amžius. Видишь, у мудрости есть начало. Matai, išmintis turi pradžią. Вот чтобы быть мудрым, Kad būtum išmintingas, сначала человеку нужно научиться žmogus pradžioje turi išmokti почитать Бога. gerbti Dievą. Почитать Бога. Gerbti Dievą. Если у вас нету почтения Богу, Jeigu jūs neturite pagarbos Dievui, если вы приходите к Богу фамильярно, jeigu jūs pas Dievą familiariai ateinate, если вы приходите к Богу на каких-то своих условиях, jeigu jūs ateinate pas Dievą remdamėsi kažkokiamis savo sąlygomis, у вас никогда не будет божественной мудрости. jūs niekada neturėsite Dievo išminties. Потому что начало мудрости, Nes išminties pradžia, если хотите, jeigu norite, это бояться Бога. tai yra bijoti Dievo. Многим это слово не нравится. Daugeliu šitas žodis nepatinka. Я не говорю о животном страхе. Aš nekalbu apie kažkokią gyvulišką baimę. Когда у меня живут дома два сына, Kai mano namuose gyvena du sūnus, они не ходят вот так, боясь меня. jie nevaikšto taip manęs bijodami. Но они знают, Bet jie žino, они знают, jie žino. У меня дочка, когда была еще поменьше, Mano dukra, kai buvo dar mažesnė и она иногда не слушалась, ir kartais neklausydavo, а Библия учит нас, не жалеть разги. o Biblija mus moko rykštės negailėti. Только разгой должен управлять не дьявол, а Бог. Tik rykštę turi valdyti ne velnias, o Dievas. А то иногда родители так лупят своих детей, что, кажется, убьют сейчас. Nes kartais tėvai vaikus taip lupa, kad atrodo užmuštoj. Трясут, бьют, Juos purto, кидают в них вещи, muša daiktus, mėto за juos, волосы тягают. už plaukų tampa. Ужас. Siaubas. И это называется воспитание. Ir tai vadinama auklėjimu. Разгой должен управлять Бог. Rykšte turi vadovauti Dievas. Так вот, когда дочь что-то неправильно делала, Tai štai, kai dukra kažką neteisingai у нас был padarydavo, такой маленький прутик. mes turėjom tokią virbelę nedidelę. Такой. Tokią nedidelę rykštelę. Березовый прутик. Beržinę rykštelę. И вот ей что-то она там... Ir jei kažkas tai ten, Мы так подходил, я так... aš taip prieidavau prie jos, А она уже прутик видела. o ji jau matydavo rykštelę kričala. ir šaukdavo, Папа, не надо! tėti, nereikia, Бус мелена раудона! Будет синяя, красная. И она сразу ir успокаивалась. ji iš karto nurimdavo. Видите, я люблю свою дочь. Matote, aš myliu savo dukrą. Она не ходит в животном страхе передо мной. Ji nevaikšto turėdama gyvulišką baimę, Но есть моменты, где она меня боится. bet yra momentų, kur jinai manęs bijo. Если вы потеряете страх Божий, Jeigu jūs prarasite Dievo baimę, у вас начнется вседозволенность. pas jūs prasidės toks viskas galima, viskas leistina. Вы будете вытаскивать из Библии слова, контексты, Jūs paimsite iš Biblijos, iš konteksto žodžius и будете их подгонять под свою жизнь, ir stengsitės juos pritemti prie savo gyvenimo, чтобы оправдать свое беззаконие. kad pateisintumėte savo
tiesiog bedėvystė. Так вот, первое, что нужно, Tai štai pirma, ko reikia. ребята, научитесь почитать Бога. Draugai, išmokite gerbti Dievą. Бог великий. Dievas yra didis. Я когда покаялся, Aš kai atgailavau, вы знаете, я так влюбился в Бога. jūs žinote, aš taip įsimylėjau Dievą. И для меня Бог был во всем. Ir man Dievas buvo visur. Он и сейчас у меня во всем. Jis ir dabar visur. Даже в этих стенах. Netgi šitose sienose. Мы им живем, движемся и существуем. Mes jame gyvename, jame Вы judame. представляете, ir какой у нас esame. папа наверху? Įsivaizduojate, koks mūsų tėtis viršuje. Он одним словом держит всю вселенную. Jisai vienu žodžiu laiko visą visatą. Он настолько великий, Jisai yra tiek didis, что дух захватывает. kad kvapą užgniaužia. И вот когда я покаялся, Ir štai kai aš и atgailavau, некоторые люди могли на служении вот так молиться, ir kai kurie žmonės tarnavimo metu galėjo taip melstis, или в мобилке сидеть во время служения. arba mobiliajame sėdėti tarnavimo Тогда еще metu. не было мобилок, правда, давно было. Tiesa, dar tada ir nebuvo mobilių. Seniai tai buvo. Ну какие-то вещи делать, в окно там куда-то смотреть. Bet daryti kažkokius dalykus, per langą žiūrėti. Я вставал и говорил, Aš люди, atsistodavau ir sakydavau, žmonės, как вы так kaip можете? jūs taip galite? Это же Juk Бог, tai Dievas. это Бог. Juk tai Dievas. Я по правде говорю, Aš iš tiesų sakau, это не просто какой-то там, tai ne šiaip kažkoks ten. это Бог. Tai Dievas. Библия говорит, он страшен. Biblija sako, jisai baisus, grėsmingas. Библия говорит, что он есть огонь поедающий. Jisai sako, kad jisai yra ryjanti ugnis. Он настолько великий, Jisai yra toks didis, что Библия говорит, страшно в его руки даже попасть. kad Biblija sako, kad baisu net patekti į jo rankas. А люди, понимаешь, ай, O žmonės, suprantate, это Бог. tai Dievas. Так вот, если у вас нету почитания Богу, Tai štai, jeigu jūs neturite pagarbos Dievui, если вы во время прославления просто делаете, что хотите, jeigu šlovinimo metu jūs darote tiesiog, ką norite, у вас не будет божественной мудрости. jūs neturėsite Dievo išminties. Потому что мудрость имеет начало. Nes išmintis turi pradžią. Начало мудрости – это страх Божий. Išminties pradžia tai yra Dievo И baimė. вторая вещь. Ir antras dalykas, Мы должны не только почитать Его Слово, mes turime ne tik gerbti jo žodį, потому что там написано «исполняющий заповеди Его». nes ten parašyta, kad vykdantis jo įsakymus. Но мы должны не только, вот знаете, иногда люди читают Библию, Bet žinote, kartai žmonės skaito Bibliją и они соглашаются, ir jie sutinka, они почитают Слово, jie gerbia žodį, но они не исполняют это Слово. bet jie to žodžio nevykdo. Если вы Jeigu jūs не исполняете Слово, nevykdote žodžio, мудрость к вам не придет. išmintis pas jūs neteis. А глупые люди, O kvaili žmonės, они иногда стараются выглядеть мудрыми. jie kartais stengiasi išmintingais atrodyti. Знаете, такие фразы начинают говорить. Žinote, pradeda tokias frazes Такой, kalbėti, знаете, поговоришь с такими людьми, там космос у них. pakalbi su tokiais žmonėmis, ten kosmosas pas juos, Поначитаются чего-то там. prisiskaito visko. Но на самом деле это мирская мудрость. Bet iš tiesų tai yra žmogiška išmintis. Так вот, начало мудрости. Tai štai, pradžia išminties. Нам нужно научиться почитать Бога Mes turime išmokti gerbti Dievą и исполнять Его Слово. ir vykdyti jo žodį. Давайте прочитаем притча 1.7. Paskaitykime Патарлю. pirmą patarlę, 7 eilutę. Там снова написано «Начало мудрости – страх Господень». Ten vėlgi parašyta, kad Открывай, 1.7. viešpaties baimė yra išminties И pradžia. дальше написано, Ir toliau parašyta, смотрите, глупцы только презирают мудрость и наставление. kad tik kvailiai niekina išmintį ir pamokymus. Так вот, это наставление, Tai štai tas pamokymas оно основано на мудрости Божией. paremtas dieviška išmintimi И говорит, глупцы ir sako, kad kvailiai вот этого не принимают. to nepriima.
Иногда ты видишь, что человек делает неправильно, Kartais tu matai, kad žmogus daro и neteisingai. ты хочешь сказать ему, не делай так. Ir tu jam nori pasakyti, nedaryk taip. И знаешь, вот иногда людям кажется, что, ну, Ir žinai, kartais žmonėms гордость. atrodo, kad tai išdidumas, что они уже все знают. kad jie jau viską žino. И знаете, такое впечатление создается, что ты даже не можешь дать им совет. Ir susidaro toks įspūdis, kad patarti jiems tu net negali, Потому что они сразу начинают тебя подавлять как-то словом. nes jie iš karto tave ima kažkaip slopinti žodžiu. Но смотрите, здесь написано, Bet žiūrėkite, čia yra parašyta, что наставление kad pamokymai основано paremti на Слове Божьем. Dievo žodžiu. Если вам говорит кто-то, Jeigu jums kažkas kalba, sako, поправляет вас, jūs pataiso, учит вас jūs moko Словом Божьим, Dievo žodžiu, только в Слове Божьем есть мудрость. tik Dievo žodyje yra išmintis. Вне Слова Божьего нету мудрости. Ne Dievo žodyje nėra išminties. Мы читали, что мир не познал Бога своей мудростью. Mes skaitėme ką tik, kad pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino. Если вы, например, Jeigu jūs, дадите мудрый совет или наставление, tarkime, duosite protingą patarimą ar pamokymą, которое основано на Слове Божьем, kuris yra paremtas Dievo žodžiu, вы говорите мудрость Божию. jūs kalbate Dievo išmintį. Вот, например, Pavyzdžiui, кто-то непрощение. kažkas vaikšto neatleidime. И если вы подходите, говорите, Ir jeigu jūs prieinate ir sakote, вы говорите, простить надо. reikia atleisti, Потому что в Библии написано, nes Biblijoje yra если вы не parašyta, простите, jeigu jūs neatleisite, Бог вам не простит. Dievas neatleis jums. Если вы это говорите по Писанию, это мудрость Божия. Jeigu jūs tai kalbate pagal raštą, tai yra Dievo išmintis. Потому что мудрость Божия, она заложена в Слово Божие. Nes Dievo išmintis yra įdėta į Dievo Вы žodį. понимаете, что я хочу сказать? Suprantate, ką aš noriu Вне pasakyti? Слова нету мудрости. Ne žodyje nėra išminties. Христиане должны быть людьми, Krikščionis turi būti žmonės, из которых исходит божественная мудрость. iš kurių sklinda Dievo išmintis. Притча 10:31, Patarlių 10:31. и потом 13 строчку прочитаем. Ir paskui 13 eilutę paskaitysime. Там написано, уста праведника источают мудрость, Ten parašyta, kad teisiojo burna kalba išminti, а язык зловредный отсечется. o įdingas liežuvis bus atkirstas. Смотрите, если праведник говорит, Žiūrėkite, jeigu teisusis kalba, Бог хочет, чтобы там была мудрость. Dievas nori, kad ten būtų išmintis. А как ее высвободить, эту мудрость? O kaip tą išmintį išlaisvinti? Если вы говорите, как говорит Библия, Jeigu jūs kalbate, kaip kalba Biblija, вы ходите в божественной мудрости. jūs vaikštote Dievo išmintyje. Вот почему написано, Štai kodėl parašyta. пусть ваши слова не будут скоры на ответ, Tegul jūs nebūkite greitas atsakyti, но пусть все, что вы говорите, bet tegul viskas, ką jūs вот kalbėsite, если рот захотели открыть и сказать что-то, jeigu jūs panorote praverti burtą ir kažką pasakyti, он говорит, говори как Слово Божие. jisai sako, kalbėk kaip Dievo žodis. Только тогда будет мудрость Божия. Tik tada bus Dievo Вы išmintis. знаете, в Латвии недавно Ir žinote, neseniai Latvijoje один там лидер, vienas lyderis, он давал такой совет jisai taip patarė одной семье. vienai šeimai. Там в семье были проблемы, Šeimoje buvo problemų и люди пришли к пастырю, там пришла жена, ir žmonės atėjo pas pastorių, atėjo žmona и говорит, у нас в семье немножко есть проблемы. ir sako, mūsų šeimoje yra truputį problemų. И знаете, что этот лидер говорит? Ir žinote, kad tas lyderis sako, Так разведись. tai išsiskirk. Посмотрите, Žiūrėkite, это беззаконие. tai yra bedėvystė, Если вы įstatymo хотите дать nesilaikymas. человеку ответ, Jeigu jūs norite žmogui atsakyti, послушайте, если paklausykite. вы хотите дать человеку какой-то совет, Jeigu jūs norite kažkaip patarti žmogui, и этот совет не основан на Слове Божьем, bet tas patarimas neparemtas Dievo žodžiu, то вы говорите не мудрость tai jūs kalbate ne išmintį Божию, Dievo,
а говорите мудрость мирскую. o kalbate pasaulio išmintį. Вот почему у нас сегодня в обществе Štai kodėl pas mus visuomenėje šiandien очень много разводов, labai daug skyrybų, очень много алкоголизма. labai daug alkoholizmo. В год происходит 90 убийств в Литве. Per metus 90 900. žmogžudysčių, 900 žmogžudysčių 900 Lietuvoje įvykdoma. Знаете почему? Žinote kodėl? Потому что люди откинули Слово Божие. Nes žmonės Dievo žodį atmetė. А там, где нету Слова Божия, O ten, там kur тьма. nėra Dievo žodžio, ten tamsa. Там тьма. Ten tamsa. А если тьма приходит в жизнь человека, O jeigu tamsa ateina į žmogaus gyvenimą, ребята, draugai, тьма разрушает людей. tamsa žmonės sugriauna. Только Бог созидает людей. Tik tai Dievas statydina žmonės. Аминь. И мы не должны... Смотрите дальше, 13 строчка. Ir pažiūrėkime 13 eilutę. В устах разумного находится мудрость, Išmintis randama supratingojo lūpose, а на теле глупого разга. o neišmanėlio nugarai skirta rykštė. Братья и сестры, Broliai ir sesės, мы не должны говорить глупость. mes neturime kalbėti kvailyčių, Мы не должны пустословить. mes neturime tuščia žodžiauti, Мы не должны сходить на уровень глупых mes neturime nusileisti iki kvailių lygmens и вместе с ними говорить безумие. ir kartu su jais kalbėti apie protystės. Мы должны быть постоянно в поисках мудрости, Mes nuolatos turime būti išminties paieškose, потому что мудрость нельзя исчерпать, nes išminties išsemti neįmanoma, потому что Бог — это и есть вся мудрость, nes Dievas tai ir yra visa išmintis, а Он не исчерпаем. o jisai nėra išsemiamas. Мы должны быть носители божественной мудрости. Mes turime būti Dievo išminties nešėjai. Колоссянам 4:6. Kolosiečiams 4:6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Jūsų kalba visuomet būna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti. Мы, как христиане, должны отказаться Mes kaip krikščionys turime atsisakyti от глупости, nuo kvailyščių, от пустословия. tuščia žodžiavimo. Мы должны, чтобы из нас исходило только добро, Mes turime stengtis, kad tik gėris iš mūsų к sklistų, назиданию, kad ugdymui kitų, чтобы мы доставляли благодать слушающим, kad tiems, kas mūsų klauso, teiktume malonę. что приносит утешение, Tai, kas paguoda atneša, что помогает взращивать веру в людях. kas padeda žmonėms tikėjimą auginti. Притча 12:18 там написано. Patarlių 10:18 parašyta. Иной пустослов уязвляет, как мечом, Tuščia žodžiautojas kerta kaip kalaviju, а язык мудрых врачует. o išmintingųjų kalba gydo. Язык мудрых врачует. Išmintingųjų liežuvis gydo. Когда ты открываешь свои уста, Kai tu atveri savo burną, исходит ли что-то оттуда доброе, ar kažkas iš ten sklinda gero, к назиданию, tai kas ugdo, что доставляет благодать людям, kas malonę teikia что žmonėms, приносит утешение, kas paguoda atneša, что взращивает веру? kas tikėjimą augina. Или оттуда исходит злое, Ar iš ten eina tai, kas что pikta, разрушает истину, kas greuna tiesą, что приносит не благодать, kas nemalonę а atneša, огорчение? o nuoskaudas. Вот побудешь с таким человеком, Ir štai pabūni su tokiu и žmogumi вместо утешения приходит страх. ir vietoje paguodos ateina baime. У вас вот бывало так хоть раз в жизни? Ar jums yra tai buvę gyvenime? Вы поговорили, я имею в виду с Kad jūs христианином. pakalbėjote, aš turiu omeny su krikščionimi. С мирскими все понятно. Viskas aišku su Но pasauliečiais. вот у вас бывало, поговорили с верующим человеком, Bet ar buvo taip, kad pakalbėjote su tikinčiu žmogumi? вышли от него, Išėjote iš jo и вы чувствуете ваш дух огорченный, ir jūs jaučiate, kad jūsų dvasia nuliūdusi. как будто вас облили грязью, Toks jausmas lyg purvais būtų kažkas Знаете apipylęs. Žinote kodėl? потому что кто-то говорил глупость. Nes kažkas kalbėjo kvailystės. А глупость всегда будет приносить в ваш дух огорчение. O kvailystė į jūsų dvasią visuomet nusivylimą atneš. Библия говорит, что язык мудрых врачует, Biblija sako, kad išmintingųjų liežuvis gydo, а пустослов он ранит. o tuščia žodžiautojas jisai sužeidžia. С некоторыми поговоришь или попишешь, Su kai kuriais pabendrauja arba и вместо susirašinėja. того, чтобы
получить такую, знаете, вот поддержку, Ir vietoje to, kad gautum palaikymą, единство, vienybę, мир, ramybę, благодать. malonę, Ты поговорил с человеком, вера выросла. tu pakalbėjai su žmogumi ir užaugo tikėjimas. Кончился разговор, и ты думаешь, Боже, что было? Pokalbis pasibaigė ir tu galvoji, kas buvo, Почему я себя так плохо чувствую? kodėl aš taip blogai jaučiuosi. Знаете почему? Žinote kodėl? Потому что кто-то говорил глупость. Nes kažkas kalbėjo kvailystės, Потому что глупость, она всегда будет вас разрушать. nes kvailystės visuomet jūs griaus. Амин. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. А бывает, встретишь мудрого христианина, O būna sutinki protingą krikščionį. поговоришь с этим человеком 2 минуты, Pakalbi su to žmogumi 2 minutės, душа успокоилась, siela nurimsta, страх ушел, baimė išeina, сомнения удалились, abejonės pasitraukia, мир пришел, ramybė atėjo, вера поднялась, tikėjimas pakilo, жить захотелось. užsinorėjo gyventi. Кто бы хотел дружить с такими людьми? Kas norėtų draugauti su tokiais žmonėmis? Амин. Ты был в падении, в каком-то страхе, может Tu быть. buvai kažkokiame nuopolėje, galbūt baimėje, Поговорил с мудрым человеком, pakalbėjai su išmintingu žmogumi и тебя как будто вылечили. ir tave tarsi išgydė. Фу, так классно, Taip gerai, так хорошо. taip gerai. Аллилуйя! Мудрость не приходит сама собой, Išmintis neateina pati savaime, только потому, что вы верующие люди. tik dėl to, kad jūs esate tikinti žmogus. Мудрость нужно приобретать. Išmintį reikia įgyti. Давайте почитаем притча 4 глава, 5-9 стих. Paskaitykime patarlių 4 skyrių 5-9 eilutes. Окей, аллилуйя! Скажи, я живой. Pasakyk, aš gyvas, Амен. Tu gyvas? tu Амен. gyvas. Смотрите, Žiūrėkite, написано «приобретай мудрость», parašyta, įsigyk išminties, «приобретай разум». įsigyk supratimo, Не забывай этого, не уклоняйся от слов уст моих. neužmiršk mano burno žodžių ir nenukrypk nuo jų, Не оставляй ее, neapleisk išminties и она будет охранять тебя. ir ji tave globos, Люби ее, mylėk ją и она будет оберегать тебя. ir ji tave saugos. Главное в жизни человека – мудрость. Svarbiausia žmogaus gyvenime yra išmintis. Приобретай мудрость, Įsigyk и išminties всем имением твоим приобретай разум. ir už visą savo turtą įsigyk supratimą. Высоко цени ее, Vertink ją и она возвысит тебя, ir ji išaukštins tave. она прославит тебя, Ji tave pašlovins, если suteiks ты tau garbę. прилепишься к ней. Apglėbk ją. Возложит на голову твою прекрасный венок, Ji vainikuos tavo galvą, malonę. доставит тебе великолепный венец. Duos tau šlovės karūną. Смотрите, что делает мудрость. Žiūrėkite, ką daro išmintis. Ребята, приобретайте мудрость. Draugai, įsigykite išmintį. Библия говорит, она будет охранять, оберегать тебя. Biblija sako, kad ji tave saugos, globos. Она не допустит врагов. Ji neleis prisartinti priešams. Мудрость сохранит тебя от падения. Išmintis tave apsaugos nuo Она kritimų. возвысит тебя. Ji tave išaukštins. Она прославит тебя. Ji tave pagerbs. Возложит на голову твою прекрасный венец. Ant tavo galvos nuostabų vainiką uždės. Доставит великолепный венок. Nuostabų vainiką. Аллилуйя! Aleliuja. Вы знаете, как нужно день начинать? Žinote, kaip reikia pradėti dieną. Не с Фейсбука, Ne nuo Facebooko, а с мудростью Божией. o su Dievo išmintimi. Мы же живем в сумасшедшем мире. Juk mes gyvename išprotėjusiame pasaulyje. Весь мир, смотрите, что творит. Žiūrėkite, visas pasaulis ką daro. Страхом управляется весь мир. Baime yra valdomas visas pasaulis. Из дома без мудрости опасно выходить. Pavojinga iš namų išeiti be išminties. Начни день с почтения Богу. Pradėk nuo padėkos, garbinimo Я Dievui. чаще всего dieną. утром читаю притчи, Aš ryte dažniausiai skaitau Знаете patarlės. почему? Žinote kodėl? потому что притчи Nes patarlės записал самый мудрый человек, Patarlės užrašė pats išmintingiausias žmogus, который жил во все века на земле. kuris gyveno tik kažkada žemėje. И Библия говорит, Ir Biblija что sako, мудрее Соломона kad išmintingesnio už Saliamoną не будет больше никогда человека на земле.
daugiau niekada žemėje žmogaus nebus. И представляете, вот Бог сделал так, Ir įsivaizduojate, Dievas tai padarė, что Он записал мудрость. kad Jisai užrašė išmintį. И это не человеческая мудрость. Ir tai nėra žmogaus išmintis. Вы начинаете читать притчи, Jūs pradedate skaityti patarles и вот к чему вы приходите. ir štai prie ko ateinate. Мудрости Божией. Prie Dievo išminties. Посмотри на муравья. Pažiūrėk į skruzdę. Вы понимаете? Jūs suprantate? Вы смотрели когда-нибудь на муравья? Ar kada esate žiūrėjęs į skruzdelę? Я даже эту попку сосал у муравей. Aš netgi Маленький užpakaliuką, был. kai mažas buvau, čiulpiau. Там кислота такая Ten есть. tokia rūkštelė yra. Кто сосал попку у муравья? Kas čiulpia? Девчонки, не. Mergina sako, ne. Лауренас, ты сосал попку? Laurinai, Мы в одной o tu? команде. Mes vienoje komandoje. Дайнюс? Тоже нет. Dainius, ne? Завтра принесу муравьев, будем делать здесь Rytoj пир. atnešiu skrusdėlių, darysim balių. Аллилуйя. Не, но понимаете, Соломон говорит, посмотри на муравья, Bet suprantate, Saliamonas sako, pažvelk į skruzdę, посмотри на паука. pažvelk į vorą. Девчонкам покажи сейчас паука, так убежут из церкви. Merginom dabar parodyk vorą, tai pabėgs iš bažnyčios. А Бог говорит, O Dievas sako, посмотри на паучка. pažiūrėk į voriuką. За паутинку цепляется, Už voratinklio kabinasi, а живет в чертогах царских. o gyvena karaliaus rūmose. И знаешь, когда ты читаешь притчи, Ir žinai, kai tu skaitai pamokslus, patarles с утра iš ryto, твой мозг tavo smegenys заряжается мудростью. pakraunamos išmintimi. А многие день начинают так. O daugelis tai pradeda dieną. В Facebook залез, Įlenda į Facebooką, почитаю, что друзья написали. paskaitysiu, ką draugai parašė. Вот это глупость. O tai yra kvailystė. Потому что Facebook Nes Facebookas тебе мудрости не добавит. nepridės tau Он išminties. отнимет у тебя и то, что ты имеешь. Jisai atims iš tavęs ir tai, ką tu turi. Но если ты начинаешь день с Богом, Bet jeigu tu dieną pradedi su Dievu, читаешь Его Слово. skaitai Jo Вот žodį. мы книжку Бенихина читали. Štai mes skaitėme Benichino knygutę. Что он учит? Ko jisai moko? Глаза открыл? Kad atsimerkiai, Скажи, доброе утро, Дух Святой. pasakyk labas rytas šventoji dvasia. Аминь. Amen. Поздоровайся с Духом Святым. Pasisveikink su šventaja dvasia. Скажи, аллилуйя. Pasakyk aleliuja. Мы сегодня пойдем совершать победы для Бога. Eisim pergalių dėl Dievo. Шведская семья едет в автобусе, Švedų šeima važiuoja autobusu. ну такой минивэн, Toks minivenas, полон детей. pilnas И vaikų. я там. Ir aš ten. Только дети сели в машину. Tik įlipo vaikai į mašiną. Мама кричит, какой это день? Mama šaukė, kokia tai diena. Верующая мама. Tikinti mama. Все дети. Visi vaikai. Это день нашей Tai победы! mūsų pergalės diena. О, это мудрость. Tai yra išmintis. Правильное провозглашение. Teisingas skelbimas. А многие люди начинают свой день так. O daugelis žmonių savo dieną pradeda taip. И куда это правительство смотрит? Ir kur žiūri ta valdžia? Все дорожает, Viskas brangsta, все плохо. viskas blogai. Уеду за границу. Išvažiuosiu į У них užsienį. мечты такие. Tokios svajonės. Прямо ждут тебя так там сильно. Tiesiog ten taip tavęs laukia Прямо stipriai. медом все помазано. Viskas medumi patepta. С трапа самолета так вылез. Ir taip iš lėktuvo trapo išlipė. Коверы красные постелили. Raudoni kilimai И ты pakloti. так пошел. Ir tu toks eini И по иностранному перрону. per užsienio peroną. Ребята, Draugai, место, где ты живешь, не важно. nėra svarbi vieta, kur tu gyveni. Важно, с кем ты живешь на этом месте. Svarbu, su kuo tu gyveni toje vietoje. Одного человека одна обувная фабрика послала в Африку. Vieną žmogų avalinės fabrikas išsiuntė į Afriką. Одного менеджера. Vieną vadybininką. И говорит, идите, сделайте разведку. Ir sako, padarykite žvalgybą. И тот туда поехал, Ir jisai išvyko ten, приезжает через некоторое время. grįžta po kažkurio laiko. Говорит, о, не, мы не можем туда рынок открывать. Sako, o ne, ten rinkos atidaryti mes negalime. Они вообще ботинок не носят. Jie apskritai avalinės nenešioja.
посылают другого туда. Išsiunčia kitą ten. Другой приезжает, говорит, аллилуйя, Kitas grįžta, sako, аллилуйя. aleliuja. Там такой рынок. Ten tokia Ни у rinka. одного нету ботинок. Ne vienas neturi batų. Аллилуйя. Aleliuja. Понимаете, вот мудрость Божия, Suprantate, Dievo išmintis. она видит намного глубже Ji глупости. mato giliau negu kvailystė. Аминь. Нам нужно быть мудрыми людьми. Ir mums reikia būti išmintingiams. И дальше притча третья. Ir Мы toliau. быстро. Trečia patarlė. Mes greitai. 13:18. Смотрите, 3 Patarlių 3, 13, 18. Блажен человек, который снискал мудрость, Palaimintas žmogus, kuris randa išmintį и человек, который приобрел разум. ir įgauna supratimo. Слушайте. Klausykite. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Nes įsigyti ją yra naudingiau negu įsigyti sidabro ir pelno iš jos yra daugiau negu iš geriausio aukso. Она дороже драгоценных камней. И теперь слушайте. Ji brangesnė už deimantus. Ir dabar klausykite. Ничто из желаемого тобою Niekas, ko tu galėtum trokšti, не сравнится с мудростью Божией. yra nesulyginama su Dievo išmintimi. У нас часто есть разные желания. Mes dažnai įvairiausių troškimų Некоторые turime. от Бога, некоторые нет. Kai kurie yra iš Dievo, kai kurie ne. Но Бог говорит, Bet Dievas sako, что мудрость kad išmintis должна встать на самое первое место, что ты должен желать в жизни. turi būti pirmoje vietoje iš to, ko tu trokšti savo gyvenime. Почему? Kodėl? Почему? Kodėl? Почему? Kodėl? А вот слушай, почему. O štai klausyk, kodėl. Потому что долгоденствие в правой руке ее. Dešinėje jos rankoje yra ilgas amžius. Вы знаете, я размышлял над этим местом. Žinote, aš maščiau ties šitą vietą, Мудрые люди дольше живут. kad išmintingi žmonės gyvena ilgiau, Глупцы умирают раньше. kvailiai miršta anksčiau. Написано долгоденствие Parašyta, kad ilgas amžius в руке мудрости. išminties rankoje. А я думал, а почему вот так? Ir aš galvojau, kodėl taip. А знаете почему? O žinote kodėl? Потому что Богу выгодно, Nes Dievui yra naudinga, чтобы мудрых людей, чтобы они жили дольше. kad išmintingi žmonės gyventų ilgiau. Потому что глупцов, Nes Достаточно. kvailių užtektinai. и как-то этих глупцов ведь надо учить. Ir kažkaip tos kvailius juk mokyti reikia. Потому что Бог их тоже любит. Nes Dievas taip pat juos myli. И Он тогда дает вот этим мудрым людям, Он говорит, живи до 120 лет. Ir tuomet jis duoda tiems išmintingiems žmonėms, sako, gyvenk iki 120. Ты будешь жить, ты должен передавать мудрость. Tu gyvensi, tu turi perduoti išmintį. Но это не все. Bet tai dar ne viskas. Это было в правой руке. Tai buvo dešinėje А в rankoje. левой руке O kairėje rankoje богатство и слава. turtai ir garbė. Вы понимаете, богатство и слава. Jūs suprantate? Turtai ir garbė. Теперь пути мудрости приятные. Dabar išminties keliai yra malonės keliai. Все стези ее мирные. Visi jos takai ramus. Если у вас в доме нету мира, Jeigu jūsų namuose nėra ramybės, кто-то говорит глупости. kažkas kalba kvailystės. Если вы говорите мудрость, Jeigu jūs išminti kalbate, Библия говорит, там есть мир Божий. Biblija sako, ten yra Dievo ramybė. Туда приходит мир. Ten ateina Dievo Потому ramybė. что мудрость все может исправить. Nes išmintis gali viską ištaisyti. А глупость, O kvailystė, она упертая, как баран. ji yra užsispyrusi kaip avinas. Глупость, она есть глупость. Kvailystė ir yra kvailystė. Понимаете, она все, что делает, это разрушает. Jie viską, ką jį daro, tai greuna. Друзья, я хочу быть мудрым. Draugai, aš noriu būti Я верю, что кто-то išmintingas. здесь тоже хочет быть мудрым. Ir tikiu, kad čia kažkas taip pat nori būti išmintingas. Поэтому, понимаете, Todėl все, suprantate? что нас окружает. Viskas, kas mūsų supa, И дальше там сказано,
что блаженны, которые сохраняют мудрость. Ir toliau pasakyta, kad palaiminti yra tie, kurie išminti išsaugo, Смотрите, išlaiko. вы можете найти мудрость, Žiūrėkite, jūs galite surasti išmintį, но мудрость нужно хранить. bet išmintį reikia saugoti. Мудрость можно потерять. Išmintį galima prarasti. И Библия говорит, счастливые, блаженные те люди, Ir Biblija sako, kad yra laimingi, palaiminti tie žmonės, кто мудрость нашел и кто ее хранит. kurie suradę išmintį ją saugo. Аллилуйя. Вы знаете, мудрый человек не решает все дела сам. Žinote, išmintingas žmogus nesprendžia visų reikalų pats. Какого бы мудрого человека ни нашли, Kokį išmintingą žmogų besurastumėte. все равно он не может вместить в себя всю мудрость. Vis tiek jisai negali sutalpinti savyje visos išminties. Я спрашивал, почему? Aš klausiu, kodėl. Ну, во-первых, чтобы ты не возгордился. Na, pirmiausia, kad tu nepasididžiuotumai. А во-вторых, O antra, Бог создает церковь так, Dievas statydina bažnyčią taip, чтобы мы все зависели друг от друга. kad mes vienas nuo kito priklausytumėm. Поэтому в каждых ситуациях Todėl kiekvienoje situacijoje нужна определенная мудрость. reikia tam tikros išminties. Ну, вот согласитесь, Sutikite. если нужно купить компьютер Jeigu reikia nusipirkti kompiuterį или машину, arba automobilį, здесь нужна разная мудрость. tai čia reikia skirtingos išminties. Вы не можете применить мудрость, которую вы употребляете для машины, к компьютеру. Jūs negalite tos išminties, kurią naudojate automobiliui, pritaikyti kompiuteriui. Может, у вас есть мудрость к машине, Galbūt jūs turite išminti и это automobiliams. от Бога. Ir tai yra iš Dievo. Но мне тогда нужен совет. Bet man tada reikia patarimo. Так вот, знаете, почему много людей падают? Žinote, kodėl daug žmonių krenta? Потому что люди думают, что только они знают, как правильно. Nes žmonės galvoja, kad tik tai jie žino, kaip teisingai. Притча 15:22. Давайте почитаем быстренько. Paskaitykime greitai 15 patarlę, 22. Написано, без совета предприятия расстроятся. Be patarimų sumanimai nueis niekais. Вот ты имеешь что-то, да, желание, Štai tarkim, tu turi norą, и ты не советуешься. bet tu nesitari. А при множестве советников они состоятся. Bet prie daugelio patarimų jie įtvirtinami. Знаете, вот дети наши, да? Na, mūsų vaikai, pavyzdžiui, Им так трудно посоветоваться с родителями, jiems yra taip sunku pasitarti su tėvais. потому что они думают, что они все уже знают. Nes jie galvoja, kad jie žino jau viską. И потом столько глупостей наделают. Ir paskui pridaro tiek kvailysčių. А мама ей говорит, ну я ж тебе говорила, O mama sako, juk aš tau sakiau, не делай, не дружи с nedaryk, тем парнем. nedraugauk su tuo vaikinu. Нет, я его люблю, Ne, aš jį myliu. я люблю его. Aš jį myliu. Вот так вот. Bet taip. И потом плач. Ir paskui verksmas. Сколько мы встречали таких людей, мы же служим молодежи. Kiek mes tokių žmonių esam sutikę, mes juk tarnaujame jaunimui. Разбитые сердца, Sudaužytos širdis. в страхе живут, Gyvena В baimėje, depresijai. depresijose. не знают, как жить дальше. Nežino, kaip toliau gyventi. Друзья, если вы хотите быть мудрым, Draugai, jeigu jūs norite būti išmintingas, советуйтесь. tai tarkitės. Вопрос, с кем советоваться теперь. Ir dabar klausimas, su kuo tartis? Вот мой совет вам. Tai štai mano patarimas jums. Если вы по правде хотите мудрый совет, Jeigu jūs iš tiesų norite išmintingo patarimo, пастырь является даром для церкви от Бога. pastorius yra dovana bažnyčiai iš Dievo. Советуйтесь, во-первых, с пастырем. Pirmiausia, pasitarkite su pastoriumi. Если, допустим, или с мудрыми лидерами. Arba su išmintingais lyderiais. Я иногда звоню Диме Aš kartais Dmitrijui skambinu и говорю, ir sakau, он голову убрал. jisai palenkė galvą. Мудрый, мудрый. Išmintingas. Дим, как делать вот Aš здесь? sakau, Dima, kaip čia pasielgti?
Сегодня он написал мне. Šiandien jisai man parašė. Он говорит: Евгений, а как здесь сделать? Sako, Eugenijau, o kaip čia padaryti? Смотрите, что мы делаем? Žiūrėkite, ką mes darėme. Мы советуемся. Mes tarėmės. А Библия говорит, O Biblija что если sako, мы советуемся, kad jeigu mes tarėmės, дьявол не может разрушить наше предприятие. velnias mūsų sumanimų sugriauti negali. Ищи совета у духовных людей. Ieškok patarimo pas dvasingus žmonės. Только, пожалуйста, не иди за советом к дуракам. Tik prašau, neik patarimo pas kvailius. Не иди к глупым людям. Neik pas kvailus žmonės. Потому что часто люди идут к своим друзьям за советом. Nes dažnai žmonės patarimų bėga pas savo draugus. И такое понасоветуют. Ir jiems ten taip patarė. Знаешь, уходи из церкви. Eik iš bažnyčios, Еще куда-то уходи. dar kažkur. Уходя, вообще уходи. Išeidamas apskritai išeik. Вот такие советы. Tokie patarimai. На время не ходи в церковь. Laikinai į bažnyčią neik. Иисус говорит: не пропускайте Божьих собраний. Jėzus sako, nepraleiskite Dievo Мне susirinkimo. Бог сказал на время в церковь не ходить. Man Dievas pasakė, laikinai į bažnyčią neiti. Тебе дьявол сказал. Tau velnias pasakė, Бог не идет против своего слова. Dievas neina prieš savo žodį. Аминь бесплатно. Amen, nemokamai. Аминь. Понимаете? Suprantate? Люди вот потом, они страдают. Ir paskui žmonės kenčia. Притча 11:14. 11 patarlė, 14 Ценю eilutė. ваше время сейчас быстро. Ir vertinu jūsų laiką greitai. Смотрите, при недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Be patarimo tauta pražūna, o daug patarėjų suteikia saugumą. Притча 13:10. Patarlių 13:10. Смотрите, от высокомерия происходит раздор, Išdidumas sukelia ginčius, а у советующихся мудрость. o pas išmintinguosius išmintis. Я помню, один человек пришел ко мне из нашей церкви. Išmintingiai klauso patarimo. Ir aš pamenu, vienas iš mūsų bažnyčios žmogus atėjo И говорит: kartą пастырь, pas mane у ir меня есть sako, такая проблема. aš turiu tokią problemą. Какой вы дадите совет? Ir kaip jūs patarsite? И я ему дал совет. Ir aš jam patariau. И из-за этого совета Ir dėl to patarimo выиграл не только этот человек, laimėjo, išlošė ne tik tas žmogus, но и другой другой человек. bet ir kitas žmogus. Вы понимаете? Jūs suprantate? Мудрость. Išmintis. Бог дает мудрость. Dievas duoda išmintį. Мудрый человек готов к коррекциям и исправлениям. Ir išmintingas žmogus yra pasirengęs pataisimams, korekcijams. Притча 1:7. Patarlių 11:7. Глупцы только презирают мудрость и наставления. Тoliau skaityk visą, там начало мудрости. Переведи так. Patarlių 1. Глупцы Taip. только презирают мудрость и наставления. Kvailiai niekina išmintį ir pamokymus. Смотрите, глупцы, Žiūrėkite, kvailiai они противятся наставлению. priešinasi pamokymams. Ты иногда человеку говоришь что-то. Kartais tu kažką sakai žmogui. Я однажды сказал одной сестре, говорю: Kartą aš vienai sesiai pasakiau. я вижу, что ты ходишь в духе критики. Sakau, aš matau, kad tu vaikštai kritikos dvasioje. Я получил такую нотацию, Ir sulaukiau tokios notacijos. вот такую. Tokios. Что ты учишь? Ko tu mokai? Что ты тут меня учишь? Ko tu čia mane mokai? Мы уже взрослые, Mes jau suaugusios. мы уже не дети, Mes jau ne vaikai. мы уже все знаем. Mes jau viską žinome. И при всем своем знании, Ir prie viso savo žinojimo, если посмотреть на жизнь этого человека, одни ошибки. jeigu pažvelgtum į to žmogaus gyvenimą, vien klaidos. А я ей говорю истину. O aš jai kalbu tiesą. Поработай над этим. Padirbėk štai čia. И если ты поработаешь над этим, Ir jeigu tu ties to padirbėsi, примешь совет, priimsi patarimą,
Бог даст тебе мудрость. Dievas tau duos išminties. А с мудростью ты непобедим. O su išmintimi tu esi nenugalimas. Притча 12:15. И мы заканчиваем почти. Patarlių 12-15. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimo. Притча 24, 24 patarlė. 3-4 стих. 3-4 eilutės. Мудростью устраивается дом, Namai statomi išmintimi и разумом утверждается, ir įtvirtinami supratimu. и с умением внутренности его наполняются всякими драгоценным и прекрасным имуществом. Pažinimu jie pripildomi visokių brangių ir vertingų turtų. Смотрите, мудрые люди, Žiūrėkite, išmintingi žmonės, у них всегда в доме будет благословение. jų namuose visuomet bus palaiminimu. Там написано, Ten parašyta. смотрите, друзья, Žiūrėkite, draugai. многие люди, они живут в зависти. Daug žmonių gyvena pavyde. По правде так есть. Taip yra. Это делает дьявол. Ir tai daro velnes. Они живут не очень хорошо. Jie gyvena nelabai gerai. И они начинают завидовать, если кто-то живет лучше. Ir pradeda pavydėti, jeigu kažkas geriau gyvena. Но ты задайся не так, тебе не надо завидовать. Bet tau nereikia pavydėti. Ты лучше спроси, почему тот живет лучше, Tu geriau paklaus, kodėl tas gyvena geriau, а не ты. o ne tu. Почему вот тот лучше? Kodėl tas Ani gyvena tai. geriau, o ne tu. Не надо зависеть, если человек пришел в хорошем костюме. Nereikia pavydėti, jeigu žmogus atėjo su geru kostiumu. Поймите, Бог не лицеприятен. Supraskite, kad Dievas nėra šališkas. Если Он дал одному хорошую одежду, Он хочет дать и тебе то же Jeigu самое. jisai davė vienam gražius drabužius, jisai taip pat taip nori ir tau duoti. Вы понимаете, о чем я говорю? Jūs suprantate, apie ką aš Но kalbu. люди живут в зависти. Bet žmonės pavydė gyvena. Вот знаете, как я, вот в моей жизни, Žinote, kaip mano gyvenime. вот у нас кто-нибудь покупает какую-то новую машину. Pas mus kas nors nusiperka naują mašiną. Вот первое, что я делаю, Pirma, ką aš darau, во-первых, я улыбаюсь, pirmiausia, tai aš šypsausi, потому что я радуюсь. nes aš džiaugiuosi. И я подхожу к нему Ir aš prieinu prie jo и говорю, дай посидеть. ir sakau, leisk pasėdėti. Садись, говорит. Sėsk, sako. И я сажусь. Ir aš sėdu. Вы знаете, кто-то купил какой-то хороший дом там или вещь, Žinote, квартиру. kažkas nusipirko kažkokį gerą daiktą, ar butą, ar namą. Я себя чувствую так, как будто я купил. Ir aš jaučiuosi taip, lyg tai būčiau aš nusipirkęs. Потому что написано с радующимися, радуйтесь. Nes parašyta, kad su besidžiaugiančiais džiaugis. Господь, почему это ему машину? Viešpatie, kodėl čia jam mašina? У меня обоев хороших дома нету. Aš net tapetų gerų neturiu namuose. Ему костюм хороший. Jam kostiumą gerą. Ему легко говорить. Lengva jam Он kalbėti. пастырь. Jisai Он pastorius. две церкви. 2 bažnyčios. Ребята, Draugai, вы знаете, как я начинал žinote, kaip aš pradėjau свою христианскую жизнь? savo krikščionišką gyvenimą. Я покаялся Aš atgailavau и продал в своем доме телевизор. ir pardaviau iš savo namų televizorių. Нам подарили посуду на то время Mums tuo metu из Германии. indų iš Vokietijos padovanojo. Я взял ее, продал, Aš paėmiau ir pardaviau, чтобы купить вот такую маленькую самограйку. kad nupirkčiau štai tokį grotuvą, nediduką. Лотоки. Вот. Вот такой. Вот. Одним пальцем играли. Плим, чамблим, 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 Ir grojome vienu pirštu. плим. Как мы радовались. Ir kaip mes džiaugiamės. В церкви был самограйка. Bažnyčioje turėjome instrumentą. Я начинал, раздавал. Мне дарили машину. Man dovanojo mašiną. Бог сказал, не бери. Dievas pasakė, neimk. И я ее не взял. Ir aš jos nepasiėmiau. Машину. Mašiną. 94-й, 5-й год. 94-5 metai. Это сейчас тут машин полно. Tai dabar čia pilna automobilių. А там, O tada, я уже марку не помню, хорошая. ir aš jau neprisimenu, kokia, bet tikrai gera. я так Ir радовался. aš taip džiaugiausi. Этот выбирает уже оттуда во все вещи с машины. Ir jis iš to automobilio jau iškrauna daiktus Документы visus. уже готовы на меня. Dokumentai jau yra man paruošti. И вдруг слышу,
Ir staiga girdžiu, Не бери. neimk. И не взял. Ir nepaėmiau. И в этом была большая мудрость. Ir tame buvo didelė išmintis. Если вам что-то Бог говорит, не бери, Jeigu jums kažką sako Dievas, neimk. как бы вы этого не хотели, не бери. Kaip jūs to benorėtumėte, neimkite. Через неделю этот человек ушел из церкви. Po savaitės tas žmogus išėjo iš bažnyčios. Он боролся с самим собой Jisai kovojo pats su savimi и хотел победить свою горечь на меня. ir savo kartėlį norėjo laimėti Вот таким per mane, способом. vat, štai tokiu būdu. А Бог видел, что он не победит так. Ant manęs tą nuoskaudą. Надо было Bet многие Dievas matė, kad годы. jisai tokiu keliu neįveiks. Прошло Ir лет 15. reikėjo daugybės metų, praėjo gal 15 metų, Он вернулся в церковь. kai jisai sugrįžo į bažnyčią. Хороший брат. Geras brolis. Славит Бога. Šlovina Dievą. Бог исцелил его сердце. Dievas išgydė jo širdį. Видишь, у тебя есть короткий путь, есть длинный. Matai, tu turi trumpą kelią ir turi ilgą. Не надо 15 лет тебе. Nereikia tau 15 metų. Не завидуй. Nepavydėk. Пришел кто-то лучше одет, радуйся. Atėjo kažkas gražiau apsirengęs, džiaukis. Зашел кому-то домой. Užėjai pas kažką į namus. Видишь, у него там, вау, Matai, kad ten классно. šaunu. Скажи, аллилуйя! Sakyk, aleliuja. Написано. Parašyta. Твой дом, мой дом. Tavo namai, mano namai. Все общее. Viskas Мы bendra. семья. Mes šeima. Аминь. Твой холодильник, мой холодильник. Tavo šaldytuvas, mano šaldytuvas. Аллилуйя! Aleliuja. Хорошо дружить. Gera draugauti. У кого есть холодильник. Kas turi šaldytuvą? А? Понимаете, мы семья. Suprantate, mes šeima. И мы отбрасываем всякую критику. Ir mes atmetame bet kokią kritiką. И знаете, как получать мудрость? Ir žinote, kaip įgyti išmintį. Вот кто хочет мудрым быть? Kas nori būti išmintingas? Откройте сейчас последнее место Писания. Tai atsiverskite dabar paskutinę rašto Якова, 1 vietą. глава, Jokūbo 1 skyrių, 5-6 строчку. 5-6 eilutės. Там написано: Ten parašyta, если же у кого из вас не достает мудрости. jeigu kuriam iš jūsų trūksta išminties, Смотрите, žiūrėkite, ребята, никогда niekada, ну, если труксто, то труксто, понимаете? Если недостаточно есть, то есть. Не надо говорить, что нет, я мудрый. nereikia sakyti, kad ne, aš esu Он išmintingas. говорит, если не достает мудрости, Jisai sako, jeigu tau trūksta išminties, говорит, просите у Бога, sako, prašykite Dievo. и Бог даст всем, Ir Dievas duos visiems, не упрекая тебя nepriekaištaudamas tau. в твоей слабости. Он дает всем просто и без упреков. Jisai paprastai visiems duoda dosniai ir nepriekaištaudamas. И 6 стих, Ir 6 eilutė. включите. Но допросит с верою, Bet tegul prašo tikėdamas, немало не сомневаясь, niekiek neabejodamas, что прямо сейчас kad tiesiog dabar Бог дает тебе мудрость. Dievas tau duoda išmintį. Он дает мудрость на твою веру. Jisai duoda išmintį pagal tavo Так tikėjimą. вот, из всей проповеди возьми эти важные пункты. Tai štai, iš viso pamokslo pasimk šituos svarbius punktus. Начало мудрости. Kad išminties pradžia Почитай Бога. gerbk Dievą. Второй пункт. Antrasis punktas Не исполняй Его Слово. vykdyk jo žodį. Это очень важно. Tai yra labai svarbu. Потому что это божественная мудрость. Это хранит тебя. Nes tai yra dieviška išmintis irgi tai saugo tave. Третье. Trečia, Он говорит, если не достает, проси. jis sako, jeigu tau trūksta, prašyk. И Он тебе обязательно ее даст. Ir jisai tau būtinai duos. Аллилуйя. Вы знаете, Аллилуйя. я вот такое чувствую в духе, Žinote, aš taip jaučiu dvasioje, что Бог просто целую ванну мудрости для нас приготовил здесь. kad Dievas visą vonę išminties mums Вот parengė. такой бассейн Tokį didžiulį baseiną мудрости. išminties. И сейчас только иголочка снизу, бам, Ir dabar tik adatėlė iš и apačios. все как хлынет сюда. Ir viskas И у нас plūsčia. даже волосы мудрыми станут. Mūsų net plaukai išmintingi taps. Вы понимаете? Аминь. Suprantate?
Мы были на речке однажды, на озере, Mes kartą buvome prie ežero ловили рыбу. ir žvejojome. Надувная лодка. Pripučiama valtis. И я привязал лодку к камышам. Ir aš prie meldų pririšau valtį И ничего не клювало. ir niekas nekibo. И мы решили отплыть немножко в Ir сторону. mes nusprendėme truputį į šalį paplaukti. Взял ножичком. Ir aš paėmiau peiliuku, Хотел эти няндрес отрезать, norėjau tas nendrės atpjauti. эти камыши. Как взорвалось, Kaip sprogo. как мы во мгновение все в воде оказались. Kaip mes akimirksniu visi į vandenį. Ключи от машины Потаком. поплыли. Raktai nuo automobilio nuplaukė. У моей жены так большие глаза. Mano žmonos akis ir taip Tokie didelės, krasivoje. tokios gražios. Но если бы вы видели, как она вынырнула из воды, Bet jeigu jūs būtumėte matę, kaip ji išnėrė iš vandens, глаза как два планшета. ten akis buvo kaip dvi planšetės. От страха, от удивления. Iš baimės, iš nustabos. Никто ничего не понял, что произошло. Niekas nieko nesuprato, kas И įvyko. я не понял. Ir aš Я nesupratau. думал, мы на подводную лодку наткнулись. Aš galvojau, kad mes į povandeninę valtį atsitrenkėme. То есть, понимаете? Взрыв. Такой, друзья. Спрогимас. Я чувствую, в духе будет взрыв. Tai štai, draugai, aš dvasioje jaučiu, bus sprogimas И благословение так шу, ir palaiminimas. и зальется на нас. Bus išlietas ant Mudras. mūsų. Давайте мы Išminties. встанем. Atsistokime. Мы встанем, помолимся. Atsistokime Сима, pasimelsime. я очень хочу, чтобы вы пришли все инструменты. На эквидалю, погроким. Мы сейчас будем петь одну песню. Mes dabar grosime vieną giesmę. О, села Мано Шловинг, вот эту села, очень красивая песня. Labai А graži Довидас giesmė. есть? Довидукас есть? Довидай, ку-ку. Где он? Ateis. Сейчас придет, да? Хорошо. Знаете, вот я по правде верю, Žinote, aš iš tiesų tikiu, что последних дней церковь, kad paskutiniųjų dienų bažnyčia она будет ходить в великой мудрости Божией. vaikščios galingoje Dievo išmintyje. Вот если мы рот откроем, Ir jeigu mes atversime burną, там такая пойдет у нас благодать, eis tokia malonė, вера. tikėjimas. Люди исцеляться будут от наших слов. Žmonės pasveiks nuo mūsų žodžių. Не то, что с Тибета там на вас будут налаживать Ne tai, всякие. kad ten jums iš Tibeto kažką parvežto kabins. Я парню говорю, хочешь, мы помолимся за тебя? Aš vaikinui sakau, ar tu nori mes už tave pasimelsim? Давай. Gerai. Представляете, мы там, Įsivaizduojate? брат Дима, я руки положил. Brolis Dmitrijus, aš uždėjome rankas. Люди ходят. Žmonės vaikšto. И мудрость Божия прямо там. Ir Dievo išmintis tiesiog ten. Благословляем. Костите. Laiminame, kastyti. Благословляем. Laiminame. Ангелами окружи его. Angelais apsupky. Он стоит Jisai такой, stovi toks. притих. Aprima. Бог прямо сошел на него. Dievas nužengia ant jo. Спасибо. Ačiū. Спасибо. Ačiū. Я приду. Aš ateisiu. А где вы O находитесь? kur jūs esate? Я говорю, парадокс клуб знаешь? Aš sakau, žinai paradoksą klubą. Знаю. Žinau. Говорю, мы там. Tai sakau, mes ten. Приду, говорит. Ateisiu, sako. Понимаете? Suprantate? Вот она мудрость, Štai išmintis, где Слово Божие. kur Dievo žodis. Я хочу, чтобы вы сейчас Aš noriu, kad jūs dabar пели вместе с ними. gėdotumėte kartu su jais. И потом, Ir paskui, когда они поведут молитвы на языках, kai jie ves maldą kalbomis, там, где тебе не достает мудрости, ten, kur tau trūksta išminties, может быть, с детьми, galbūt su vaikais, может, с внуками, gal su anūkais, может быть, с работой, gal darbe, начни просить Бога. pradėk prašyti Dievo. Я верю, ты уйдешь с Ir мудростью. aš tikiu, kad tu išeisi su išmintimi. Бог что-то скажет тебе. Dievas kažką pasakys tau. Он направит тебя. Jisai tave nukreips. Но Он пообещал, Jisai pažadėjo. если ты будешь просить с верой, Jeigu tu prašysi su tikėjimu, ты уйдешь с мудростью tu Божией. išeisi su išmintimi Dievo. Понимаете? Suprantate? Где тебе нужна мудрость? Kur tau reikia išminties? Я верю, мудрость приготовлена для тебя сейчас. Aš tikiu, kad išmintis tau paruošta jau dabar yra. Бог приготовил ее. Dievas ją paruošė. Аллилуйя!
Sei. Oh, Simati Ganok. Jesus. What a bridge out of my soul. Laimingi viešpatie, o siela, šventą jo vardą gink. Taip kaip niekada anksčiau, o siela, aš šlovinsiu vardą jo. Laimingi viešpatie, o siela, šventą jo vardą gink. Taip kaip niekada anksčiau, o siela, aš šlovinsiu vardą jo. Nauja diena, saulė tekant brėkšta, jau laikas man giedoti tau, nežiūrint to, kas buvo ir to, kas prieky laukia. Atėjus vakarui giedosiu tau. Laimingi viešpatie, o siela, šventą jo vardą gink. Taip kaip niekada anksčiau, o siela, aš šlovinsiu vardą jo. Tu pilnas meilės ir lėtas pykti, esi kantrus ir geros širdies. Gerumas tavo priežastis giedoti. Dar 10 tūkstančių tam priežasčių. Laimingi viešpatie, o siela, šventą jo vardą gink. Taip kaip niekada anksčiau, o siela, aš šlovinsiu vardą jo. Ta diena, kai jau jėgų neliks man ir pabaiga bus tikrai arti, mano siela vis giedos tau gyrių. Hallelujah. Tūkstančius metų ir be pabaigos. Pakelkit rankas, pakelkit. Laimingi viešpatie, o siela, šventą jo vardą gink. Taip kaip niekada anksčiau, o siela, aš šlovinsiu vardą jo. Laimingi viešpatie,
О, Tavo išmintis, о, Твоя мудрость, Tavo išmintis. пусть и зальется на этот зал, Tegul išsilieja Na šitoje každovo salėje человека. ant kiekvieno žmogaus. где людям нужна Твоя мудрость, где людям нужна Твоя мудрость, Savo žmonėms reikia tavo išminties. пусть и зальется мудрость. Tegul išsilieja Господь, išmintis. там, где им нужна эта мудрость, Viešpatie ten, kur jiems reikia о, tos проси išminties. мудрости у Бога. Prašyk išminties Dievo. Duok man išminties viešpatie, man reikia tavo išminties bažnyčioje, man reikia tavo išminties namuose, man reikia tavo išminties visame kame. Lokos įkūra brasata gėja, lovo savo revedžio namo savo denei. Prašyk Dievo išminties, prašyk Dievo išminties, проси мудрости у Бога, проси прямо сейчас, там, где тебе нужна мудрость, прощи киапас Дева, локо сикура браса дедина, лово сово реведжо, леве-леве-леве-ди, лово сово реведжо, леве-леве-леве-лара брама шида мадага фалара брама чала мадага переведи, леве-леве-леве-леве суна мадага навада фале-леве переведи, лоба-лоба-лоба-леве-леве чала моса деве, лоба-реве чала моса, love, Išmintis nužengia ant jūsų. Мудрость Божия, она сходит прямо сейчас на вас. Принимайте ее верой. Priimkite tikėjimu. Возьмите это верою. Priimkite tai tikėjimu. Возьмите это верою. Priimkite tikėjimu. Скажи, Бог, я принимаю верою мудрость, Pasakyk Dieve, aš priimu tikėjimu išmintį, чтобы выйти с этого зала kad išėjęs iš šitos salės с божественной мудростью. išeičiau su dieviška išmintimi. Там, где я проигрывал, Ten, kur aš pralaimėdavau, там, где у меня не доставало мудрости, ten, kur man stigo išminties, я наполняю эту сферу в своей жизни Твоей мудростью. aš pripildau tą savo gyvenimo sferą tavo išmintimi. Прямо Tiesiog сейчас dabar я принимаю мудрость, aš priimu išmintį и я благодарю Тебя, ir aš dėkoju tau, что я мудрый человек. kad aš esu išmintingas žmogus. Я мудрый человек. Aš esu išmintingas žmogus. Иисус мой Господь. Jėzus yra mano У меня viešpats. разум Христов. Aš turiu Kristaus protą. Я буду жить в мудрости Божией. Aš gyvensiu Dievo išmintimi. Ela sicuro le falare pri. Вы могли бы, если можете, встать на колени все? Еще раз. Ar jeigu galite, visi atsiklaupkite. Давайте почтим Бога. Pagerbkime viešpatį. Библия говорит, начало мудрости, Biblija sako, kad išminties pradžia там, где есть почтение Богу. ten, kur yra pagarba Dievui. Поклонитесь Ему в своем сердце Nusilenkite savo širdise jam и скажите, Бог, ir pasakykite, Dieve, научи меня išmokyk mane жить gyventi и ходить ir vaikščioti в Твоей божественной мудрости, tavo dieviškoje išmintyje. поступать мудро, Elgtis išmintingai, как Иисус Христос kaip Jėzus Kristus поступал. elgėsi. Я благодарю Тебя, Aš dėkoju tau, я почитаю Тебя, aš garbinu tave, я люблю Тебя. aš tave myliu, Я благодарю, aš dėkoju, что на нас сейчас опустилась Твоя мудрость, kad ant mūsų dabar nusileido tavo išmintis. и мы выйдем из этого зала Ir mes išeisime iš šitos salės
не такими, какими мы пришли. ne tokie, kokie atėjome. Мы уходим с Твоей мудростью. Mes išeiname su tavo išmintimi. Мы благословляем Твое имя. Mes laiminame tavo vardą. Мы почитаем Тебя Mes pagerbėme tave. во имя Иисуса. Jėzaus Kristaus vardu. Во имя Иисуса. Jėzaus vardu. Аминь.